Simbolično na prvi rođendan Pikado kluba Plavi Anđeo održan je i turnir koji je okupio ljubitelje ove igre u želji za što boljim rezultatom. Za godinu dana smo okupili jedan broj takmičara i krenuli smo u prvu takmičarsku sezonu koju smo završili pre nekih 10 dana. Takmičili smo se u drugoj ligi saveznog ranga gdje smo se plasirali u play-off. U play-offu smo zadržali 6. mesto, što je za prvu godinu postojanja sasvim zadovoljavajući. Ideja o klubu je nastala između nas, ljubitelja pikada, koji smo to počeli da igramo iz neke zabave, pa je preraslo tu malo ozbiljniju priču. I onda smo se povezali sa drugim ljudima koji igraju pikada iz lokalnih susednih gradova i došli smo do toga da i mi počnemo sa našim klubom, da počnemo da radimo, da se okušamo na nacionalnom nivou. I tako je krenula cela priča oko Pikado kluba Plavi Anđeo. Plavi Anđeo ideja za ime je nastala po motivu naše crkve, naravno da budemo prepoznatljivi i tako smo i postali prepoznatljivi u Pikado zajednici u Srbiji. Imamo od gostiju sa strane, imamo ljude iz drugih klubova, prijateljskih klubova iz Čačka, iz Užica, iz Kraljeva, zatim gosti iz Ivanjice koji su u povoju tek sa Pikado igrom, ali su se rado odazvali pozivu. Zatim imamo veliki broj sponzora koji su nas pomogli u prvoj godini postojanja kluba i naravno prijatelji kluba iz lokala. Članovi kluba, pored ljubavi prema ovom sportu, trudit će se da gaje entuzijazam ka takmičenju i fer nadmetanju, kako bi sljedeće godine ušli u viši rang takmičenja, prvu saveznu ligu.